Good morning. Ngasigi card ki message apita yeminarasiko. Ado thagi di hapkramne March month ki hapkramne ko March month ki to khatanga na hapibne adu check adum to biro ko handak thagi lakadori basigi rashi loinamaki tarot card reading ado keno to March ki duma yengbiro ko. Do hambada card message yeminarase timing afaba pulak ki oina haitare ko. Aina khara angan badangrang post to gyuduna haidi exam leina ba yawidana ko. Adugi damakta nganta thagatchimni ko. Noma watlingeda ado matamse yaragadi aise nungda oiram oin thagalakna batawrage hadi mathang gi next day gi matam afabase hai tare ko ayukta ketang ai theng basu yawe adudana hadi timing simati ai hapetang keno tawraga noma watlingeda kumba dumaina post tawna batawrage do hambada khoigi card ki message ye minarase ko clear ko cards 1 2 and 3 silere khoigi card om se ko khanbire ko card amamam hadi 1 khangera 2 khangera natraga 3 khangera an habdo ko ahamba first card khan bangai hai tare ko saubigano ko saubigano yam thina wakhan se shanti leina ba hona biyo ko sauba yade keno to yade aduga adi thabang mafam da specially thabang mafam gumba daga di hadi uthokono hadi ngasai gi ai gi mung da gi nuai traga chatlaga hadi maya mamang da show to budo dum basu to bigano ko peace budi leigani ko yamna leiba bude ado hadi leigani na haba sida ngasai gi saudana budi na haise hadi waga do keno to honda ba hai tare ko saunda ba natraga yamna charang na handa ba hai tare ko adum yam thina sorted oraga layo ba ngasi se aduga ani subagi sina ko ani subase gifting gumba oina lae ko hadi pibiba ko piba do interaga nang na piba natraga mina pirak po ko pa do maina oina oi ko ado amana mu hai ko piba matam sida hai taraga di piba natraga mi gi kenom to matam sida hana mamang daga sum tawgi ba soi ki ba gumba leraga di adum badi tawgono ba mu hadi mistake gumba di repeat tawgono hai ba sida ko aduga ahum subasina mu kai hai ge hai cancel da sun lai ko sanse phai go numit ki oina hairaga di tawrubu thabakta mangol oiba gumba dumaina pidoni ko sida ado sisina koi card ki message lere aduga timing afaba se ko yuki pung 9 ga minute 30 sai dagina pung 12 ga minute 53 phawum lere adagi 2 ga minute 19 dagina 3 ga minute 94 phawum lere adagi amuk 3 ga minute 94 daina 9 ga minute 18 phawba sisina nungdangi ni ko 3 ga minute 94 nungdawaramgi daina nungdangi pung 9 ga minute 18 phawum lere adagi 8 ga minute 53 dagina nungalamdai gi pung 2 ga minute 32 phawba ko sisina akogi timing afaba lewa ko numit ko lewa ko machu lewa numit ki machu haraga di red gumba kai gumba set pi be ko ito mamang den evil eye gi pendant gumba show to gi bodo sisina koina keno da saba hai tare angang gi sibi be ko lupai mari daga hapa ga chandi da saba sina mamang gi akoina ina dhatu manga da saba do di atu di loi gare adi amta late rai on da sisina chandi da mu thahan bane hari khara parents kana demand tawrok hai tar se hadi angang gi oina siraga di angang nga sai dhatu manga du lupa du ga mix tor si badi no item ne na lupai mari da ga yan dhabi ge ka haraga di yingjan mi ne yingjan ba khojan ba lai na ko akoina angang da ga sudum angang nu si ba je yingjan biraga di na bani khangde ke no taw bani khangde tawi da na ko aduna evil lai gi pendant gumba kai gumba mai si biwe ko hadi angang di pi bani na magi dosagi nung adu gi nung ada gi nung kemta yam ka haina darkar roi de ko evil lai gumba si bayai amethyst gumba si bayai ko ani si gi manung da haidi lai ki gi haraga amethyst go mi ne yingjan ba ko san ba du mai na taw ba ko pale raga na evil lai gi pendant gumba kai gumba ko angang da use to bayai ko ado sida lai re khoi gi ngashi gi oina kaino se ko card reading se thank you